bir tilegim aylaсын тапкан, түн бою уктабай тербетип чыккан. Дейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа. Мен үчүн канча сен төшүккө баттың, жан апа чачыңды бу бакта басты. Кагылам өзүңдөн айланам апа, асылым менин айыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа сиз үчүн жанымда курман. Канткенде ак сүтүң актаймын апа, ыйыгым менин асылым апа. Шубак туруп намазым курап, саждага башым тийген бир кезде сиз үчүн дуа кылайын апа. Жаным апа, Аллахтан берилген белегиң болуп, жүрөйүн өзүңө керегиң болуп. Чарчасаң, чалыксаң эгерде апа, жүрөйүн сенин тирегиң болуп. Бул биздин үйүбүз. Здесь живут все наши родственники, собираются постоянно каждый год летом. Вот. Вся семья сборит. Особенно на всякий день рождения. Это подарок на день рождения бабушки. Классно, Kia, вообще супер-пупер. Вот, купили сыновьям бабушки, получается. Он такой классный вообще. Пойдемте. Так. Везде был чарпяба. En sonu güldörü koştu. Bu balдар. Çok çarpıyor en sonu. Балдар kimdi балдар? Тима жана Ирскелди. Ирскелди канатакан баласы, Тима Мергулежени. Ошол жерде биз по вечерам пьем эти чай, ужины. Очень классно. Готово. Кстати, вот это новая беседка. Мы недавно построили его. Здесь мы собираемся, разговариваем по душам, пьем чай тоже и смеемся. Очень классно. Вот. У нас еще, кстати, розы есть. Прям очень красивые розы. Когда я их увидела, было классно. Они такие желтые, очень красивые. Тут еще эти пчелка. Моя бабушка обожает розы. Желтые есть, розовые. А вон те вот очень красивые. Кстати, я училась у флориста. Вот. Супер. Здесь у нас огород. У нас там деревья растут, яблоки, персики, хурма. Здесь у нас качели. Мы здесь с ребятами играем часто. Я когда была маленькая, часто здесь играла. Вот. А здесь дети опять. Очень много детей. Вот. Привет, Эми. Пару слов. Ким? Мелис. Sen баласы. Мен Миргүлдүн баласымын. Қанша шықты? 14. Ты давно уже здесь? Сюда Он пришел помогать нам с днем рождения. Вот, там у нас кишки, желудок, печень и все остальное. У нас день рождения у бабушки, получается. Готовимся к приходу гостей. Вот бабушка, кстати. Балдар келип, машинабызды акиген белегин жууп берели деп кой союшту. Балдарыма чоң рахмат. Алыста жүргөн уланыма, талантыма, путума, канатыма, жаз күндөрү самароза бардык балдарым.
Суға да удобно суда. Ошол эмени сугада түшкөрүп, алар булар түшкөрүп. Отуңу жагыр балам. Мен оны ичкеде Казанга кетти. Ошо жак казанды кайгас коштуган. Сенеке казанды бу? Это моя женешка. Бұл мен ең сүйікті жеңем, берме жеңем. Кутакам Кемичеди. А вот Кутакам, Кутман. Предпоследний сын. Пойдемте. Мы, короче, готовим здесь шурпо, и здесь очень красиво. Меймандарға дастархан жасағанбыз. Бастықлау көрөбүз. Сейчас сделаем обзор на наш дастархан. Проходим. О, очень красивая гостиная. Здесь очень много вещей. Украсили всякими сладостями. У нас сегодня будет очень много гостей. Очень старались, думаю, понравится всем. Еще клубника, кстати, вкусненькая. Несколько штук уже забрала. Бізде да екінші комната жасалған. Басқа көреміз. Второй этаж. Готовы увидеть? Это наша гостевая комната на втором этаже. Тоже очень красивый. Дастархан. Проходим. Вот. Это гости. Красивые уже компосы, тощёки. Вообще. Тоже вкусная клубника, обожаю клубнику. Алину, колбаса, яблоко, банан. Какой? Сумасшок. Луна. Конфеты. Сумасшок. Достор, мы сейчас будем брать интервью у жителей этого дома. Пойдемте. У моего отца, получается, он второй сын в семье. Сначала Джазгулядже, потом Уланова, а потом папа и все остальные. Пойдемте у всех спросим, как у них дела и как у них настроение. Очень красивые люстры, дом шикарный. Надеюсь, им понравится. Пойдемте. Все, пришло. Бывает так надо бегать. А, бубен, Отлично, отлично. Какого сегодня настроения? Очень хорошо. И что вы сейчас Завтра день делаете? рождения мамы. Ага. Вот, пошел. Ага. Он сказал, что они готовятся на праздник. Давайте посмотрим, у кого. Самарай сейчас спросим. Если не я, это Ece, bana izleme bilir. Var İçe geçiyor. Kafamın nemesinde. Ne жақсылықта да içe geçiyor. Неме отам. На... Что нового у вас? Қорғалғай. Вау, эти фишки такие красивые. Да, ребята, вот такие вот у нас сегодня дела. Что еще расскажете, ребят? Бүгін 11 май. Апамызға туғандары, акаларым, бере қалып, ортада
апама белек кылып, кичине көңүлүн алып, апабызды эле барып сүйүнтүп белек кылып бүгүн тапшырып темир тулпарын беребиз буюрса. Ушу апамдын өмүрү узун болсун, ден соолугу болсун, бешигибизге бар болсун. Артан бар болгондордон дагы наразы жакшы эме болуп турат эле, жүрөт эле. Жанна жаткан жер жайлуу болсун, арбага ыраазы болсун, жатабызга ыраазыбыз. Апамдын атама ушу. Апам дагы көп бала чакасынын жакшы күндөрүнө, ушу неберелерин, чеберелерин жакшы тойлорунда, көп фотосун берип жүрүрсүн. 12 май туган күнү, кубанычтуу туган күнү, кичинекей кубанычтуу туган күнү. Мени куттуктайбыз, өмүрү узун болсун, ден соолугу болсун. Ушу бекер эме кылбай, ушу ичегилерин болсо жууп жардам берейин деп ичеге жууп атам. Молодец. Шикарно. Эй, пойдете поздравлять Кончака, как студенты? Тренинги. Без комментариев, пожалуйста. Скорее, без комментариев. Что вы сейчас делаете? Готовлю суп для гостей. Машаллах, очень классно. Ладно, пойдем, спросим. Это что, бантик? Вау. Давайте поставим этот цвет машинки. Класс! Вот это праздник. Вот это подарки. Я буду прям супер. Вот. Ага. Давайте мне тоже посмотрим. Эй, где Кончака? Вот здесь. Где? Вот ты. А, он вот это не оказывается. Снимаем, смотрите репортаж. А, кстати, сейчас у нас день рождения Кончака. Давайте поздравим его. Вот. С днем рождения, Ка. Расскажите, как у вас настроение, что у вас нового? Что вы делаете? Как у вас день рождения проходит? Что скажите? Господи, скажите как? Как у вас день проходит, что нового? Вот такие у нас родственники. Очень хорошие. Все, пойдемте. А, кстати, давайте вас тоже интервью. Как у вас настроение? 벌써요. 도망도 나라가 또 도망도 벌써요. шашлык, шорпо, хурма. Яжырый olur. Машалла. Қуанышменен апам туған күні. Ертеге тағы туған күн. Үші күні дағы. 3 күн басар туған күн. 4 күн басар. 4 күн басар. Эй, завтра же еще у вас день рождения, да? Жесть. У нас майских очень много, оказывается, в шоке. Я думала, только 2-3 человека. Ну ладно. Чем вы занимаетесь, Дженни? Играю. Как настроение у вас? Настроение очень хорошее. Вау, машалла. А чё так? Настроение хорошее, прям супер. Сама догадывайся. Завтра день рождения у вас, да? День рождения, кстати. А, кстати, у вас завтра ждет сюрприз. Секретик. Ладно, пойдемте. Зор бы. Жасал жақсы ба? Мынау. Жөңлең машинасы күшті ба? Күштің бе бұға? Үші айдадың бе өреке? Айдау ятасың ба? Az жақсы. Құтты. Болды. Вот я тебе.
Чёрный. Это наш Не знаю, не помню. Как вас звали? А ты Емеля? Мамушке спроси. Umi, tışılık amancılık, baraka versin, ketmez, dövlet versin, umatına versin. Kudayım den soğuk versin, iyice ömrünüzde uzun kılsın. Şu baldarınızga başı olup, karlılık doğurdu, жақсы sürüp, şular nurlasıyla bölünüp жүрер gece. Akkan diyorsun. Ama kız ısıtıyorsun de haber gece. Rahmat. Nevre kuyuyorlar. Nevre kuyuyorlar, öz balağım жақсы olur desin. Bir şey olur. Şu sanlarına gel. Mayli, şunu koy. Kapağı ol başımız, em olup kaldı. Mayli. Tamam, ne çıkar? Tamam, çakır. Kimsen? Yok, kaçtı Gidiyormuşsun. Evet, yengenler çakırdı mı? Başlama kutu, kanatlı çıkırtma, aksakallara. O aksakal olsun. Kanatlı çıkırtmayın. Cazgül güzel de cazgül. Cazgül'ün bunu 30 sene kendine sarkınmayla. Oşaka gitti. Cazgül'ü bunu hece cazgül'dü. Bunu o şeyde yeki gelmeniz ki. Makulu, ne falan kutu. Yekas. Tamam, hoş Kanattan Çok kaçtağım. Eve getir. Gel, hata vereyim. Şu sileye da den solun açın, ömrüm uzak olsun. Aytışmayla Aysulı Baktılıoğlu'la Karmaşık'ın oğluğa beken bolsun, töbelüğü tüz bolsun. Daima baskan jolları açık olsun balam. Көп balalı oldum, baldarımın жетелешip, etişip, men tatam üy dep gele veresin şu yerge. Üy bizi uşul. Tataң kolumena salgan. Bir ulandık Allah. Tiyinle jiberbese bizdeki medet dep maqtan koyayın. O var da hece. Şu Baktılıoğlu sarayına anayımdarım beski. Mana beşinden erge menin singdim aman bolsun avuçka sökü. Şu onların baldarın bağıp, toylarını berip degendey жүрөбөр Baktılıoğlu ve bizi olup. Biz çok şaşsız bolup keldik. Oşu bana Şaşırış. Emne mendeli jönüne çıkıra koyayım koy. Çıkaran çıkıra. Жақсы отырсың. Келді. Я жүріп. Келді қачып қалай бала. Туған күн өскенде жүзге түсемін. Çarçak kesin bir odana gidiyor. Айларға көп алып жүредім. Gel, çık kıla жоғар жаққа. Мынау машинаңызға алып келдім. Сізге жақтым. Өзіме жаққан сыйып қалдым. Mayli. Соғыстан машинаңызға. Hazırlap бар соған. Сағыла бар. Машина тезін алып кетті, жоқ енді қызығы жақсы датшысын алып. Енді аял адам білесің. Жап-жаш болын тағып жүрсін. Мынау ере қойда тұрғаннан бері ортасына біліп болма. Жүйі бар. Емекен деп бала ашып кетіп бала қылып кетіп машинасы. Мен қапанып жүрген. Бұл білетті. Аял адам үшін жақсы шарт деді. Açıp koyarken. Момент. Еңгідер. Дегеде туылғанын үйкімен. Және şu алған тұлпарыңыз жақсылыққа менгелер. Алпыр, о, Daima bala çaqa tuğanırlıqtардың ұрмасы еңгер жүрерге. Үші үйде жайын тойлар болсын. Otur. Bala, kuru. Şu barınaqqa den soluğu da veriyor. Sen de katarlarda gelin alırsın. Жақсы gelin. Жақсы Силер барына балдар Baktılıoğlu. Силер сағаттан силер ке құдай аманшылықты, тыншылықты, денсаулық берсін. Үйлеме тұрған балдарға тағаш жол денсаулық берсін, жақсы жетін үйленсін, şu балдарын
Şu gelip men baldarım şu apam emetti dep ilap sıktap жүрүp провал деле деп бийлен машинасын эметип көтөрүп келиптир. Эми алып кетип ооба. 2 жыл болуп кетти, машина алып кетип дешти. Эми муну жөнүнө коюш керек. Мага кичинекей эле тикөле болчу десем ушуну алып келип алып деп сүрүлүп атам муну мен иштен эле. Буларга да чоң рахмат, деңсоолугу чың, өмүрлөрү узак болсун. Балдарым үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Кутманым келип отурат, канатым биякта келип отурат, бири койду, бири машинаны Москвадан кубанычым келип отурат. Беди кыздарым дагы, келин кесекте дагы. Баарына деңсоолук узак өмүр. Бак берсин, ушу бизди сыйласа булардын да балдары чоңоюп, баарыңардын бала чагаңарды сыйлай берсин. Туған күніңіз құт болсын, өміріңіз ұзын болсын, ұшы нейре чайрен жыттап, ақсақал болып жүре берің. Алған машинаңыз майлы сүтті болсын, жалаң қойларға жақсылықтырған болсын. Барыңыз тынч болайлы. Жақсы болда, қош байрам екен. Маликон. Айсылы білген тұрмай, Мата берсеңіз болды. Қошқанымен қошығары бары, бақтылы жаштардан болғыла, бақтылы атта бақтылы ойна ол жүре бергілі. Еш жамандық көрбегілі. Әрдайым той үстіне жақсылық. Мама да бергілі, менікі Едейіз, қош келген туылған күндер, құт болсын сіздерге. Қуаныш екемерікке. Не дейіз, даймет жақсылық үстінде, оғылдан нұрмат, қыздан қызмат көріп, туған ұрықтармен нұрмат сыйда болып, дайма жақсылық үстінде. Балдарыңыз бары берген белек ушул машинаңыз құт болсын. Астына шамал өсін, майлы сүттің машина болсын. Ийгиликтерге жеткизген машина болсын. Шу машинаны жакшылап айдап, жакшы үйрөнүңүз, денсаулыгыңыз чың болсын. Шу туган күндөн оян басып көптү көрүн. Туган күндө мындан артыкта чоң нерселерге белек алганга насип болсун Кудайым. Кудайга шүгүр, баарыңыздарга рахмат, денсаулык, баарыбызда ушундай машинада насип болсун. Ойнокул жүрө берген тумагыңыз экен болсун. Амин. балам өмүрү төрөккен жакшы биле барган. Бала киргиле. мод эмес. Кандай жакшы, кашын краска. Medina. Medina. Naşineniz kulu olsun. Sana girelim. Kaçan gelip var mı sen? Hadi. Sonum deli kaldı. Жақсы күндерге меніңіз. Келіңіздер жеріме рахмат.
Men muncha to'xtavadim. Men muncha to'xtavadim. Men terpelmi konfetlerdi. Hoş bayramı kutlu olsun. Argımağın tulparın izli kutlu olsun. Döngülöğüne şamal ötüp жақсылықтарға minip жүре бер. Туылған күнің дағы kutlu olsun. Ошентип угуп калдым. Дагы Кудайым қанша жаш берсе дагы жоорубай сыркабай ден соолукта болуп балдарынын төрдүн көркү үйдүн куту болуп жүрө бер. Тынч болсун, заманыбыз тынч болсун. Ошо талаада жүргөн туугандарым дагы укаларым дагы ошо сени кандай заттаса балдарынан ошондой зат сый көрсүн. Талаада жаштарга Rötkö çölüyor bir. Rötkön tartarasa? Alhamdulillah ya Rabbim Allah. Şu bugünkü aябай кубанычтуу күн болуп турат да. Эжемин туулган күнү бир жагынан кош байрам, карамчылык бар. Эже жорго куткулсун. Эме 4 балоннан шамал өтө берсин, ак жолтой машина болсун, кирешелүү болсун, ооматтуу машиналардан болсун. Өзүңүзгө ден соолук, узун өмүр каалаймын. Ошо балдардын дагы өмүрлөрүн берсин. Сизге подарка алган балдарыңыздын дагы өмүрлөрү узун, өчтөрү жайып болсун. Дайыма ушундай кубанычта ойноп жүрүңүз. Ошо отурган туугандар баардыгыбыз тынч болот. Карыш келсеңдер ката берип койчу мага. Биринчиден Кудайым сизге ден соолук берсин, узун өмүр үй бүлөңүз менен бала чакаңыз менен неберелериңиз менен баардыгыңыздар тынч болуңуздар, узак өмүр сүрүң эже. Кара жоргоңуз кут болсун. Жакшылык күндөргө, тойлорго минип барып туруң, бизди да сала жүрүң. Жакшы үйрөнүп алсаң Туугандар баардыгыбыз тынч аман болойлу да, эч качан оорубайлы бала чакабыз. Birinciden de tuğanımız kutlu olsun. Ekimde buna yenilerime rahmat. Şunday maşını alıp gelip sizge mingiz oturuşat. Ak joltoy maşinalardan bolsun. Daima şaldından şamal ötüp tursun. Жақсылықтарға меніңіз, еш уақытта оорубаңыз. Daima şu жақсылықтарға бізге болып жүре берелі. Туғандардан тыныш болайық. Өзүмчө көчүшүн чаңырга ката берип коеюн. Менин эмем бул эсимде деле жок, тулпары деле башкасы деле. Бир гана ошол гапты өткөрүп туулган күндүксүн белгилеп койсом деген кичине эме бар эле.
Бирок мынчалык эме ойлободум эле. Барыңарга чоң рахмат. Сиети келет, төркүндөрүм келет, туугандарым келет, эже сиңдилерим келет деп жеге. Кese соңгуп койупмун, багымды мактап койсоң. Ушулар карап жыта отырсын деп бийик столго дагы алиги гүлдөр эгип ийди менен. Ошо тууган уруктарым келет деп, ошо көңүлүң айлана чөйрөң гүл болсо анан кийин отурган окшойсуң, таза болсо. Ошон үчүн силердин көңүлүңөрдү көтөрөйүн деп ушуларды кылдым. Ушу келгениңерге чоң рахмат. Мени сыйлап келип атасыңар, балдарымды сыйлап келип атасың. Агышкан болгондо бөлөкчө болот эле жеңе. Ушул эметкенде эле эме кылган жокмун, бирок просто жүрөктөрүм зыркырап турду да. Эми ошо эсе так кой, ушу балдарыма Кудай өмүр берсин. Өзү ушулардын бешенесине аман болоюн. Эми алып келген машинасы жолтой болсун. Ушуну жакшылыкка жакшы үйрөнүп алсам, анан кийин буларды салып алып, алмакташтырып, акасына менен экен жүктөп алып жүрө берейин деп ойлогом. Баарыңарга ден соолук. Заманыбыз тынч болсун, заман тынч, ден соолук берсе анан күндү көрө берет десем. Ушу заманыбыз тынч болсун, сиңдилерим, бүкөлөрүм, эмне деген кыздар жеңе, апамдай болгон. Ушу баарыңар аман бололу, тынч бололу, оорубайлы, сыркабайлы. Келгениңерге чоң рахмат. Мени сыйлап келип атасыңар, балам сыйлап. Дайыма жакшакай күндө чогуу боло берелик, Омен. Кудай өмүр берсин, тынчтык бололу. Рахмат барам. Эми күтүлөр. Эми ишкерсиз чай ичкилерме? Дегем. Kim bulasın? Sarpaylar kutlu olsun Ege. No, yaxşı kapatsan bu bayrağın nemege. Kanatqa. Bakkan balanızı düzgün kılın. Fatıma sudağa gelsin. Mayla, gel. Şimdi gece fotoğraf verelim. Yine var. Kanka gitti de gülü. Tegele koymayız ağrı bak. Senin balan mı şimdi adam? Balası da. O şey. Kapatsak dedi. O, öpüyor. Hayır mı? Değil mi? Canlara. Allah iskedi. Geleme. Yine var. Ona gülü. Şu rahmat bizi silap gelgen yere çok rahmat. Sen sohbet ömür versin. Sizin de ömür benim baktılı olgular gelin alam dep turasın. Şu gelinler ağı jol toyu bolsun. Үйің толы невре болсын, ошонжа калай жана кийин. Бактыкма речип кетелесип, сөбөлүңө туз болуп, папай ээрчип, атам жашын берсин. Жеңе бай кандайсың акин? Жакшылай. Ана 10 миң нече, ана кийин. Ана сүйлөшөбүз. Калыс кете, калыс. Калыс. Балдарың бардыр акыл эт болуп, имандуу болуп, сен папайды сөзүң көрсүң болуп, келин алып туз берип, нерилер коңотуп жүрө берсин. Ушу баары тынч бололу, жакшы күндөргө бирге бололу. Амма эме колго суу эми балам. Калыс. Кетип калды. Алейкум ассалам. Başına bası, alma şamalatı. Koylar. Ece daha uçlar. Betul lihat saja. Haus peng saga. Apa? Ötkendeli verdim. Dolapta şak. Kolay bakıl tuğan. Kana Kanda yaxşı mı? Yaxşı mı? Oğlan yaxşı mı? Bismillah. Misal yapaydım yalasın.
Косаяткен азыр доктор келди. Жөнө койгон. Kaçan tuğan? Bugün mü seninki daha? Бүгүн да өзү меники. Кармашкан колуңар бекем болсун. Жакшынакай келиндерди алып, жакшынакай кыздарды күйөп алып күтүп дегендей көп неберелер эсибирге толуп өтүп калам. Жакшынакай гүлдөр болуп, мал, тулпар, самолеттор менен. Машиналар не аласың? Шершип, жетелеп жүргөн өтө бактылуу күн балам. Эме, пайдаланат эле. Рахмат. Sizlerden solun, uzun ömür. Şu sözün görkü olup, baldarınızga baş göz bolup, tuğan olsun. Aksakal diyoruz. Hiç yerin zor basın. Bir göçenizi. Lekamız da bu. Assalamu alaikum. Gel. Qandaysiz? Edi. Bo'ladi, olsin. Qo'lga surdilar. Bayram geldi ha bugün Ece. Zaman yok. Katanlı. O ertek. Apam bu. Ertek. Niye gelsin bak? Жақшап қойдыңыз ба? Ne dedi? Harlandı da papa işte. Harlandı. Nemeler yok mu? Bakkan yakar gitti. Daima toylar olsun. Önce bayram günü toy bulursun. Ondan şu жақсылықтарға çoğunu örgülü. Bayramlar resmen. Nam aydan çaypedan örülemi. Karısı boş kaldırdı. Şamadap tere kaldı şu. Şamadağın ne çarşımacı? Kandan şöyle ben işleri var böyle. Ökbatın işleri var böyle. Gel. Var mı жақсы var mı? Diğer hattası жақсы. Sohbetimiz otur. Жақсы.
Yalan gidelim, ne oldu? Yok sizi görülek. Biliyorum da ki bu uçulaşalım. Gel gel. Жақындайсыз, жақсы ба? Жақсы. Ай, ұлттығып келдің. Жұлдыз қандайсыз? Маған бір шілек қыласың. Ежемда туған күні құт болсын, жылы болсын, бақытты болсын, болсын. Алған машинасындағы, темір тұлпарыдағы Ақжолтой машиналардан болсын, дайма жақсылықтарға менсен. Невре, чевре, қывыра, тывыраларды көріп, алып баған байы жолып, төрдің көркі сыйдың үстінде ойнап күліп жүрі өрсін. Бар бала шақасының орында. Не кеш қалдың? Айылдан келдім. Айылдан келдім. Отырасың? Отырға қалап. Денсаулығыңыз болсын, өміріңіз ұзын болсын. Şu балдарыңыздың сый-құрматын көріп жүреріңіз. Машинаңыз майлы, сүттü, Ақжолтой машиналардан болсын, еш қачан орбан жылмайы жүзіңізден кетпесін ешен. Şu баарыңыздың денсаулық, өмір, ала шыққанлардың сый-құрматын көріп жүреріңіз. Деме, барды ол шетте отырабыз, туған ұрықтар. Мына ежемін нары биринчиден туылған күні, екіншіден машина келіп отырады, балдарынан подарка болып. Машинаңызда майлы сүтті, изді құтты машиналардан болсын еже. Өзіңізге денсаулық берсін, өмір берсін. Ушул балдарыңыздың төрінде, ушул үйдің құтты, төрдің көркі болып жүрө беріңіз. Сізге дайыма шу денсаулық, ұзын өмір қалайыз. Шет отырған жерде туған ұрықтар отырабыз, құдағи отырады, яқта невре келін емес қыздар отырады ежемін. Бәлі ұштарым бақтыл болсын, көп балалы чақал болуын өсіп жүргілесіздер дағы. Бардыңарға ұшы денсаулығына қалайыз, денсаулық болсын бардығы болады. Дайым ұшындай ұстолдың үстінде ұшы ұрысқы толы болсын. Ұшы өміріңізге бәрәкі өрсін еже.Üşüldü mine. Maylıymışım. Yeni kalır. Rahmat, rahmat. Kuş getir. Al öyle mi? Çay al. Ne mayın? Yatasın. Uğur öyle yatasın. Kalkamam seni. Gibi ne olsa futbol, futbol. Ne olsa futbol. Apes é, candaço. Já não que tem nada lá. Qual os aropas? Você anda agora. Está indo, né? Já como? İstem gelmedi. Distem, oh, ni özgün de jire. Ақжолтой байы жолыңыз, машинаңыз құт болсын, өміріңіз ұзын болсын, бақытты. Сырға? Сырға не айтпайды? Алдағы құлақтан тұрады да, сырға? Туғаныңыз құт болсын, машинадан давай миніп жүрерің. Сырғағаны жоқсыз қойды да, анда туған күн екен. Қуанышта туған ба? Бұларам бардың ба? О, мен туғандар, ежем туған күні да құт болсын, өміріңіз ұзын болсын, денсаулық жың болсын, бақыттылы болсын, ұлдардан урмат көріңіз, қыздардан сый көріңіз, бақыттылы қарлық берсін Аллахым, невре, чевре, қывыра, тывыраларды көріп ошылардың тойында ақ батаңызды беріп, жай қалып, жасына қол бізге насатыңызды айтып, баш көз болып жүреріңіз, темір тұлпарыңыздағы майлы сүтті, бізді құтты Ақжолтой тұлпар болсын. Жақсылықтардан Айтқан әкесін, мен тақыта өрейін сыға келді. Айнаш, Әлізін, шөсілердағы тең қараған бақты бүлден атасы, татайта, не чоғата не болуға, gelin al жақсы істептен, қыз берген ал неврелерін көп болсын. Анан кейін арқаңа чуалыстып, көп құруқтар ешіп жүргенен
İşine gelip yüzün жарық болсын, тарсылдап ештеңе ұрбасын. Мені сыйлап берсең, сен дағы ұшы балдарыңа неверлеріңе көре бер, біздер барып сыйласып тұрамыз. Рахмат чоң. Аймарына мақсат оқыңыр. Şu teң аптен қарағылағылам, бақтылы үйлерін атенесі олғылам, жақшы қызматкер болғылам. Бақылдаға мен өкәмін жақшынақай сыйлағының жақшынақай. Анан кейін өкөргө ден солугу узак өмүр силердей ушу келин алып кыз берип балам жакшы кудайлап күтөрүлем. Эшиң толотоло небре чөйрөк кыбырлатып боло берсин. Ошолорду жуу, ошолордун төлөрүндө бирге болуп мен кой чукчуйуп ишке жарабенчи отуруп алам, ошентип жүрөрөйүн эми. Төрдүн көркү деген ошолот деп элечи. Баарыбызга ушу төрдүн көркү кут кылсын. Ушу мага келгенибиз тулпарлар баарыбызга насып кылсын. Жок жерден эме пайда атканда көречи. Жазмашын алып берели аттым эле. Чок акча, чоктон акчама ошону алып берсем эле, ошондо мен өдөл болуп атыптыр. Эми ак жолтой болсунчу. Балдар бар экен, ак келди. Şu baldarıma da çoğun rahmat. Şularga Kuday ömürün versin. Alısta ulanım, bana başkargan ulanım Kuday ömür versin. Şu Angatay en soğukta şu bala çakasında jakşı zat tutmakta iyi oturuyorsun. Bar zaman bol olgan. Şöyle oturan sizlerin bargarga rahmat. Bendek gel otursan. Bendek gel otursan. Gelin kitap koyun. Geleme çaylap benim olgan bu. Maçtanız kutlu olsun apa. Ömrümüz uzun olsun, denizimiz olsun. Buradayım ne? Bu sizge apa. Bu bizden baldarınızda belek apa. Maçına. Kia Sarayta maçtanız. 2. maç. Kuluk basın apa. Maçtanız. Oğul kızlarınızdan. Şu oğul kız vardınız. Çideke belek apa. Çideke çayçak belek. Hem maçta oturup bütürüzünüzden maçtanız apa. Yaxşı günlərinizdən məni. Yaxşı günlərinizdən məni. Getməyim mən. Oturup durup. Tormuz teptip, knopkanı. Aldı arkayda koysa bak. Knopkanı basın. Eştek olur. Yok basılı aydalıcaq. Tormuz tepes, üyetkönle, men üyetkönle. Bunlar sıralda acılar. Apam bilet acıldı işte. Sizinizden bir rakı koyun. Oldu, butu jetti. Ha? Tormuzu tez. Bir but. Bir haba 10 but, 10 but. No, kokkan beka. Dergele kokkan, no. Ben demalat bulutun. Ha? Tamam, o zaman al kokkan zaman. Öyle kokkan. Knopkan tormuz teptir, knopkan tık et, durmazsan jürüp. Balдар alsın. Hayır, alsın. Basın. Güzel. Ha? Bismillah. Ha? Ana gel. Kol koyar koysan. Birle bas oldu. Tormuz tepireyim bizga. Endi tormuzdan butunuz alsanız bo'lar edi, desek bo'lmaydi. Yurgizganda tormuz tepib bosasiz. Qana? Signalni bas qo'y. Bas qo'y. Ana gel. Gülden tap koyup savay koyun. Silagan jaştakay balдар болсын. Mana baldarga çoğun rahmat demetinin. Balдар ап келтирди şu maşinani. Бактылуулукта бактылуулук. Бактылуулук. Şu baldarga den solu uzak ömür. Şularda balдар сыйласын. Эми орбай сыкпай şu baldarın төрүн көрдүydү утуп жүрөрөйүн буларга насыр кылайын. Амин. Аса жүрөн улан, талан, Кубаныч Кутман, Жазгүл, Миргүл, Самал, Роза, Жасмина, Айсулу барыңарга чоң рахмат. Нанайын рахмат. Сен ушундай жакшы күндөрдө машинаның үстүндө эми үйрөнүп алсам барыңар салып тойлорго барабыз. Амин. Сен кут болсун, насип болсун. Насип болсун, сону. Насип болсун. Apa, tormozdan butuz alып koyarız, maşina iştik жүрбөйт. Өчүрүп коюңуз. Abi өчүрүп турам, биз бир айландырып келебиз. Эртең номер азында айландырып жатат силерди. Баарыбызды таштап кетти. Кеш жакшыдан кечип салсын. Силерди Авысыңар машина алып алды. Эртең номер алып берем, анан айландырып бер. Жалда бересиз. Жөнөгөйдөн. Амма жак берем бак.
Аке. Пата беріңіз, апа. Белеңізге тұғымбат белек. Пата беріңіз. Баптыға. Кепала, бұрын. Шуден соқпес өмір берсін, ұғыр бағыла, сырқы бағыла. Өкөрешіп, жетелешіп, қармашып жүрген өте бақтылы күндер екен. Ошо өкөр ажырашпай, 100-дан ашып жашағыла. Келін алып қыз беріп көп, неврелер ешеңерде, чеврелер ешті ойнасуын. Жақшы күндерді бірге болуылық. Заманыз тыныш болсын, орғандар тұш, әверсін. Әрі заман болуылы. Ана мұла, туғанын көрме. Қыча? Қандайшын? Анара апа, күнүм сенин нуруң, жашообуздун берекеси, утуу жүгүң. Анара апа, мээримиң теңдешсиз, жаның тынч болсун, өмүрүң бекем. Анара апа, жүрөктөгү махабат, кыйналганда жөлөк, кубанганда шарапат. Анара апа, айдай аппак жүзүң, ыйык болсун, ар бир баскан изиң. Анара апа, туулган күнүңүз менен ак тилектер айтабыз чын жүрөктөн. Анара апа, кубанчыңыз артсын, жашооңуз сүйүү менен толтурсун. Анара апа, сен барсың, биз барбыз. Сизсиз бул дүйнөдө бизге кем сыяктуу. Анара апа, сыймыгыбыз сиздей, ар дайым бакыт коштоп жүрсүн изиңдей.